tse di utlwisang botlhoko bana ba motho Phineas Maria le Mapula ba ne ba le mo tseleng ya go ya lenyalong la kgaitsedi ya bona fa ba ne ba amega mo kotsing ya sejanaga ka la matlhatso o fetileng. Sepodisi sa re leotwana la sejanaga seo ba neng ba tsamaya ka sona le ne la thunya mme sejanaga seo sa thulana le lori. Batho botlhe ba ba neng ba le mo teng ga sejanaga ba tlhokafetse ka gangwe. Ba lelapa ba mo kutlobotlhokong. Go botlhoko ke masetlapelo ka mo ka rena re amegile kudu maikutlo le ka bona ka mola gare ka mola tenteng ka mola batho ba menekana ba wela fase maikutlo a tloga a ile godimo ka matla. Baagi ba kwa Nobodi le bona ba re ba utlwile botlhoko. Ebile pene golo e le gore nga sa ka ra experience e se family like re le re kwa gore ba tlhokofetse ra se bo re direng because e be tletla lenyalo la cousin yaka ausia mama Sicelo firstborn ya malome o be a swantse ba a chata ka Saturday. Re kwile bothoko kudu a di gotelele re palela go gotelela re re mara modimo ke ena a tsebang rena re tsebe selo modimo ke ena a tsebang. Ditlamo tsa puso di abetse ba lelapa thuso ya matlole mme ba diredi lwa go le bona ba ntse ba thoba ba lelapa maikutlo.